یکی از بانوان هنرمند دهه خودی شما هستید. میگفتید این هنر را از کی باز آغاز کردید و طول چند سال است که همچون هنرمند در دهه انجیرکان معروفیت دارید؟ من از صنف دهیم به همین دختر بسیار شغمم بودم خودم، لیکن مادرم از سبب کارهای صحرا کارهای سرا را میکردم، لیکن اپای کلانم اپای بیم مرا همی به دختر مشغول کرد، هوسمند کرد. وابسته به مادر اپام همه این دختر من یاد گرفتم. وقتی که من مکتب رو بود کردم به شوهر دادن 2 سال پس، با در خانه خشتومان قاطیدم. از خشتومانم پخت پزه یاد گرفتم، از مادرم دوزندگی یاد گرفتم. زنه که هنرمند شدم، صاحب 4 کلین هستم، صاحب دختر هستم، نواسو و واسم شگونه خدا 26 تا نبیره دارم. همه اینها این روی خدمت به اینها تربیت داده ایستادم. دستم حول و کریم یک کوچه کلان نون چپاتی، آش بریده، آش توپه، شکر، قروتوب، همه اینها رسم ملی تاجیکی ما هستن. همه این کلین ها را من یاد داده ایستادم. زنان و جوان دختران دهه غیر از کرته ملی باز از شما چگونه متاهای دوخته شده را فرمایش میکنند؟ ما برای دختران یاش در قشلاق همین جماعت پنجول ما 12 زنک هستیم، 12 زنک فعال هستیم. البته ما را چی میکنن؟ میگن که بعد دخترای ما را به شوهر برآمدشون باید به کرته چکن، به کرته قراقی و به کرته اطلس رفتن میتوانند. وازی رامنی چودر میدوزیم، کرته چکن میدوزیم، رفیده قراقی میکنیم به روی فرزندو به شوهر برآمدن دخترها. البته همه این رو برای زیب و زینت دختران کوکل ساز میکنیم، واسینچه میدوزیم. همه ایمیو هنرهای دست خودمان. رومول توپکی میکنیم، هر صورت می اندازن در روشون. همه ایمیو شوق رغبت خودم. میانی بانوان هنرمند دهه انجیرکان ناحیه میرسید علی حمدانی شما همچون بانوی چکندوز معروفیت پیدا کرده اید. میگفتید برای پوره آماده شدن یک کرته چکن چقدر وقت صرف میکنید؟ خیلی ما در قشلاق که میشینیم کار سرایمون بسیارتر، گو مول داریم، خانه و در داریم. مدت یک مدت یا 20 روز اگر سبکتر بغلطه کرته را دوخته میتیم. قراق دوزی هم یک نوع هنر ملی است. البته شاید بعضی ها سر و فهم نروند، درک نکنند که همین ها از چه آماده میشوند و چگونه دوخته میشوند. آید این هنر کمی معلومات میدهید؟ ما از متوهایی که کرته میکنیم به نواسا و کلینو میکنیم، اما متوهایی که میبونن همون زیادی همون را گرفته صرفکارانه استفاده میبریم که امیو بسرف نشوند. مقصد همه امیو برای زیب زینت خودمونه. ای بود برای که مغازه میخری این بهتر است که یک هایو در دست شمال داده میستی. غیر از بادبرک باز چی دارید؟ رفیده قراقی دارم، رفیده نقشین چکن دارم، این همی نروای توقی دوزی دارم، نمول توپاکی دارم، نمول میان دارم. همه اینم چودرای قراقی، اینم چودرها همش با دستان خودم کرته خدمه دختم با دستان خودم دخته شده است. این در تنه نواسم همش همین نروای دست خدمه. بهترین چودر هم محصول دست. البته از برای اینشه اخیرون بار کردم برای نواسه کلان باید که با شوهر تیم وقتی با شوهر برآمدن شه برای امور کردم. دوختن این تقریبا چقدر وقت رو در بر گرفت؟ میشه خیلی 25 روز، یک ماه، وابسته به قوا و همین وقتی رسیده خودمان. از روی شکل این تاقی مردانه است. نقش و نگاری که روی این تاقی دوخته شدن چی رو انعکاس میکند؟ اینها رنگ سبزش از برکت بهار است، رنگ سرخش تابستان است. برای که آفتاب گرمه نینجاهای همون سرخ می شود، از گرمی آفتاب روشنی استفاده میبریم. رنگ زردش تیرمو است. شکرانه خدا خیلی همه اینو محصولات دست خودمون، همه اینا رو ما به سودا برده روزمون پیش میبریم. روزگارمون همی مینت اولای کف دست خودمون. از روزی همچون تعلیم دهنده جوان دختران، همچون معلمه‌ای که آنها را به دوختن و بافتن راهنمایی می‌نماید، تا کنون چقدر شاگرد رو در همین راه تربیت نموده اید؟ دختران کسب خود میگفتن، کلینان کسب دوزندگی، کسب میگون کو
пухтупаз ро ҳама шайхид меёдгирифта. ина ман келини калон дар барам, келини майдаам дар бармай. ҳазор бо шукри парвардигор ҳамае ки ами пухтупази ман худам мекунам ҳамиёни ёд гирифтан. бо ина ба ҳамсоё меомӯзем ами касба. дар ҳамсоё файрон мекунам, марака мегӯям биё ҳамсоя қалама кунем, биё ҳавло кунем, биё кулча кунем. албатта мо ҳам ами гапҳои онро дар замин набонда мерем. беҳтарин. ин ҳам як навъи қуроқидӯзӣ аст. албатта. бинандагони азиз, назар кунед, аҷаб зебову назаррабо аст. албатта ки бо як дидан диққатро ҷалб мекунад. зебогӣ ҳама вобаста ба дасти зан аст. бале, зан худ зебоӣ офараст. албатта. ҳунари волои шумо ғайр аз деҳа, ноҳия, вилоят боз ҷои дигаре муаррифӣ шудааст? мо ами ай тарафи ҳукумат, ай тарафи ҷамоат албатта ки мора занаки ҳунарманд гуфта, занаки фаъол гуфта, мора ба тамоми вилоятҳо мебаранд, пешниҳод мекунанд. мо рӯбаландем, хурсандем, мора грант медиҳанд. аз ҳамин сабаб мо ҳам то чанди духтурдузмон зиёд мешавад. инҷо мебинам ки сипоснома аз Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доред. чӣ талошҳо шуморо бо ин сипоснома сазовор гардонд? барои рафидаҳом, барои намо кӯзачҳои духтагӣ то қидузӣ ҳамин сабаб ҳунарҳоро ба назар гирифта моро сипоснома доданд. ғайр аз ин боз диплом аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ва сипосномаам аз худи ҳамин ноҳия. мара дар бобати пухтупазам, дар бобати банка маҳкамкунӣ грамота метан, сипоснома метан. ин ҳам ифтихор аст барои мо. ҳамчун зани ҳунарманд. албатта. хоҳари азиз, метавонед ҳамон сабадро ба мо бидиҳед? бале. тайёр кардани ин сабад аз духтан куллан фарқ мекунад, яъне пурра бофта шудааст. аҷаб зебосту назаррабо. барои пурра омода гардидани ин сабад чӣ қадар вақти шумо сарф мешавад? барастагимон қадар қинам нест. агар ки бӯй бишинам кор набошад, албатта дар бекор бошӣ мумкин 10-15 рӯз каша. барои як чӣ кардани то баклажкаша чӣ мекунӣ тайёр мекунӣ. ман ҷома медӯзам, калтача медӯзам. фақат дар сари мошинаем, дар духтурдӯзии сари зонум. ҳамон наварусаконе ки нав ба хонаи бахт қадам мениҳанд бештар аз шумо чӣ дархост мекунанд? дар ами қишлоқ ки бошӣ, аввал мега ба мора калтача будуд, баъд рафида осинча. барои ин ки дар қишлоқ мере дар ҳавлӣ меброи хунук мехӯрӣ. маҷбуре ки калтача пӯша ҳар рӯз. дар миёни дастовардҳое ки ин ҷо оростае, ба чашмам кокул расид. метавонед кокулро ба мо бидиҳед? ин кокул аз кокулоне ки дар бозору марказҳои савдо фурӯхта мешаванд куллан фарқ мекунад. албатта. ҷиҳати вазн ва ҳам аз ҷиҳати ороиш. ини кокулои навош ай хидмоткардагӣ ёш ай момагӣ монбондагиан. ай достои моману модар монбондагиай. барои ки мефаҳмӣ худаш ки кокуло кӯна шидагиан. мурҳои ӯ давр дига буданд, ози мурҳо бо диган. фикр мекунам ки ин кокулон зебдиҳандаи гесувони духтароне мешаванд ки пагоҳ дар базми наврӯзӣ бо онҳо вомехӯрем. аввал ин кокулоро мо арӯз мешидем, сармона мебофтам, баъд равон мекардам. сар оча мерафт, сари қатӣ сари духташа мебофт, баъд меомад хона. ҳозиру хел нест. ҳозир арӯсҳо бароям кокул мебаранд, бароям ай дӯсти модаршон гуфта кокул намебофанд, то қадар наврӯзиҳо мебофанд. аввал риштаи ӯра мегирем, дар помон тов метем, баъд бо тов метем пилаворӣ, ана баъд мӯрои ӯра кашида то ахир як латайка дар гирди ришта мепечонему, баъд айрӯ печонда омадан мегирем рӯбарӯ ки ҳамон ҳуй нашава. баъд олаи духтем буд ки ҳамаша, баъд ина кунои кокула нигаҳ кард чӣ хел сӯзанӣ кардагиам. барои оила нашуданаша. албатта. ин набирагонатонам ҳунари шуморо идома дода истодаанд? албатта. наврӯз навбаҳор аст, гул дар миёни хор аст, ғунча даҳон кушода, булбулчи беқарор аст. наврӯз навбаҳорон бар кӯдакон муборак, ин рӯзи шоду хандон бар мардумон муборак. офарин, аҳсан ба шумо.
این رویمال زیبا هم دسترنج شما است. البته من میخوام کمی رومال رو از دستان خودم به شما یادگاری مونم. من میخوام که شما رو به روز نوروزی تبریک گفته شما دویم به مانند گلهای بهاری شکوفان باشید، عمری دراز ببینید. تشکر، می‌دارم. نگاه که چه خیلی زیبا شد دختری من. فکر میکنم که رنگی روزهای بهار نوروزی گلهای شکفته صدبرگ برین شدی. تشکر.